Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бүген безнең шара ул багышланган безнең курбан аш. Менә без монда чакырдык яшьләрне. Без монда чакырдык аксакаллар. Без монда чакырдык татар теле укытучыларын, СВОдан кайткан җегетләр монда күп. Менә шул бергәләп монда танышып, бергәләп сөйләшеп, бергәләп намаз укып, менә шул бәйрәмнең мәгънәсен, иштәлеген аңлап, шуны сөйләшергә шундый безнең фикер алышып, шундый безнең бүген кич. Жырда бисмилла бисмилла бөек горур тауларда бисмилла бисмилла иманлы күңелдә бисмилла бисмилла бу сүз ишетелә бисмилла бисмилла бисмиллаһир-рахманир-рахим алхамдулиллаһи раббил аламин бисмиллаһир-рахманир-рахим алхамдулиллаһи раббил аламин бисмиллаһир-рахманир-рахим алхамдулиллаһи раббил аламин бисмиллаһир-рахманир-рахим алхамдулиллаһи раббил аламин. Аллах субханаһу ва тааля безләргә шундый мөмкинчелек биргән, килергә, җыелырга, бергә булырга, табыннарыбыз мул, мөмкинчелекләребез бар, әлхәмдүлилләh. Һәм инде безнең җыелуыбызның сәбәбенә килгәндә Корбан ашы дип әйттеләр. Һәм Корбан дигән термин ул күптәннән, элек-электән килә торган термин. Һәм Корбан, менә бу Корбан чалу, Корбан бәйрәме, ул ислам диненнән алдарак булган әйбер. Ягъни ул ислам пәйгамбәребез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям килгәнче үк Корбан чалу бар иде инде. Башка өммәтләрдә дә. Ва анналлазина ла ю'минуна бил ахирати a'tadna lahum 'азабан алима. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب الله سننك نصريبس سنغنا يواربس يا رب الله kullarımızın көтердік. Қылған дұғаларымызны қабыллардан қылсайдың. Дұғаларымызға жауап берсейдің. Я раббым Allah сенің қошқанларың бойынша яшап, тыйганнарыннан тыйылып яшәргә насыйп итсәң, я Раббым Allah. Я Раббым Allah, көннәребезне матур итеп, я Раббым Allah, тормышларыбызны бәхетле итеп, бәрәкәтле итсә идең, я Раббым Allah, төрле ширләрдән, хавыф-хәтерләрдән, бәла казалардан сакласа идең, ярак итсәң идең. Я Раббым Allah, ушбу мәҗлестә җыелган кебек, шулай бергә булган кебек, алдагы көннәребездә дә бердән булып бергә булырга насыйп итсәң идең, я Раббым Allah. Безләрне бу дөньяда бергә җыйган кебек, Җәннәт бакчаларында да, Фирдәүс җәннәтләрендә җисайдың, я Раббым Allah. Я Раббым Allah, хата кимчелекләребезне, гынаһларыбызны гафу итсәйдең, ярлыкасайдың. Кылган хәерле изге гамәлләребезне, чалган корбаннарыбызны, биргән садакаларыбызны, укыган Коръән аятләребезне кабуллардан кылып, әҗр савапларын насыйп итсәйдең, я Раббым Allah. Я Раббым Allah, ушбу мәҗлесне оештыручылардан, кабуллардан кылып, аларның тормышларына бәрәкәт бирсәйдең. Я Раббым Allah, саулык, сәламәтлек бирсәйдең, озын гомер, бәхетле тормышлар насыйп итсәйдең. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Allah'a şükür turmuşumuz matur, birimize yardım ediyoruz. Hem şunday şaralar bizni birleştire, okumaklaştıra, hem fikirler alışıp
ikinci yılga da şunday çaralarını yaxşılap ötkərgə deyip ümitlenip taralabız. Cemiyeti reisi olarak sizge suçuna ciddi bilmeli. Ülke meclisindeki her bir çarada yani ülkenin Oğuz Uçu Meclisi'ne biz çok uğruna ilk Uçu Meclisi'ne bulunduk. Ama neyse işte meclisinde bütün mekteplerinde bütün bağlarımızda sınavlarda yeri buldu. Bu indi bizim ciddi vekim soracağını Kerber yüzünün milletteki kerber düşünü kırımlarlık yatırgan. Yüzünün tuğan şekerimizde üstgen yaşlarının üstünde olarca toplantısında türlü mürabberiyet türlü çaralar uzun üstünde değil. Tuğan camları istepayız üstüge olarak meseleimiz üstügedir. Bir şekilde bir çaralar üstünde. Kerber çaralarına baklarsak yüzümüzün tuğan türlüsünü unutmayın. Tuğan türlüsünde cırlayıp bir yıla şıktı gezmeyin. Rüfetten bölgeye mahdur üstürüp tümülle çaralarına bölge oturarak adası bizden. Sizge tanıdır. Derecesinde privilege tutmayalım. Bizim Allah bilse 12. Oktyabır'da bizim Tübek Toman'a kalacak yurtunda şimdi Şenyak'ta Cemiyeti'nin icra şurubular. Bunda rahmet istemeyiz. Rahmet. Bizim halkımız indi dini beyramlarında, milli beyramlarında kütüp, hazırlanıp, çistarınıp, koşallarga yaratkan. Şuna göre biz de bugün şehir halkının aktif kişileri, dini yoldan yürüyüşler, iş bilinçle yürüyüşler, milletke yerden yürüyüşler, birgelep yığılıp şu kurban aşın ötkerge ulangan idik. Hem şundan da baytarkan kişilerimiz öz vakitinde gelip şu beyramga katnaşıga ariza buldular. Tatar milli his için küreşe hem Tatar gençler elbette hem de bugün jıyıldılar. Bu inisiyativa bizning Milli Kongress hem Tatarlar ştabı. Hem indi inşallah bizge qarab indi Qozon, Moskva şulay ötkerir dip ümitlenip qalabız olgan şäherler. Men Tübenkam şäheriniň Neft-Kimya Külliyetinde indi 35 yıl Tatardan okutam. Bugünkisi mecliske kelgeç men şoňa ihtibar etdim. Arabızda bek köp Tatar tili okutujçylary, kitapxana hizmetkerleri eken barabızda biz wagazyndan bek nyk tыңladyk ihtibar bilen. Özübizniň dinibizge karata bizning muhabbetimiz, hürmetimiz tagында artdy. Şuşunday meclisler köpürek bolsun idi. Hem indi bu bizim için bek körenlikli meclis hem körenlikli uçraşu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Yankırı her bir jırda Bismillah, Bismillah. Büyük gurur tağlarda Bismillah, Bismillah. İmanla köngülde Bismillah, Bismillah. Bu söz işitiler Bismillah, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Bismillah.